Қымбатты отандастар, бүгінде зауытта 723 адам еңбек етеді. Біз елдегі ең роботтандырылған автозауытта жұмыс істейміз. Өндірісте 70 өнеркәсіптік роботтар іске қосылған. Біз президенттік реформалар мен жаңа конституцияны қабылдау жөніндегі референдумды қолдаймыз. Себебі біз қуатты экономика, еңбек адамына деген құрметтен басталарына сенеміз. Біз даму жолын, біз тұрақтылықты, біз Қазақстанның жарқын болашағын қолдаймыз. Уважаемые казахстанцы, мы работники завода Kia Казахстан в Костанай. Наш завод был запущен в октябре 2025 года благодаря крупным инвестициям и поддержке проводимых в стране экономических реформ. Проектная мощность до 70 тысяч автомобилей в год. Наше производство успешно развивается, создаются рабочие места, приходят молодые специалисты. Для нас важно, что в проекте новой Конституции закрепляются гарантии защиты безопасности труда, справедливой оплаты и социальной защиты работников.